tu le ngai thatu te zong zong in zawain chibai kabuk veka cheu Davida thina chungchanga inquiry and investigation thatakin akal zel ni ti police lama changin gan theya thatakin kal zel sela dan lova kutin thlaka thina hir thleng hi apoyem maya thomar el chodon dewem o kan ti langin voini lama chuan FB group lama site b lam ve thungo Davida thina chungchang le akai noya ti in thu post kan hule ta a hi YouTube channel danga ngai khak tur om to mai theya om to ngei point karinga eng po chuni se langai khalo de tan kan share ve do ani tu dai lo ngai khang azek tu hi MC Colring ani site elam shud ma sa thu kang me hausa le chakte poi khoi hriat le mu ani po an do dal tura ke pen ban chat phubareng reng ke man kala ang ti bung le chang sekur mire thei poi khoi mu le hriat ro chuan phubala tu le hrem tu tur nia in ngai tlat na rau hian mimir koshan le ume MHCP MZP le adangte le kan police ba ka magistrate ten lam hian min tuam hlupa hretu le mutu soi chok tu ni pokhi India rupees thil ti theinain apor sak le apel sakte kan ni de uvek Davida taksa atanga atharau na chok kopa kutlak tu de khan anun na chan kopa soi sakher khan tumlo niangin soi sela mishing sa huat laya hian tumlo dewin voini khat inti fu pala thina thlen theini ma se ek che kopa ti rol thalai de ulira vuakani nu po a vuak zui le thin chuan tumreng wangani lo po in thima se poitilem lo taka kutin thlak na thinrim so sang na sa taksul nu ani Bachelor of Divinity certificate nei thlap mishing te zinga pathian ai awa tu soi pathian ni na zia divinity phochuak tu tura airfield bill to pastor chu ngai tu na fi manglo ko ran shuai tu dang po ron masalowa kompon committee ne na Davida te chian dun ring hlela report ngal thor mai kompon committee te pon pastor report tang chu I helowa bo zui ngal bona mei thai fa pa ko chu mei thai fa an inele an re theina den chena leina tu re nei lowa ngai sak ni khan thu thang masa chuan mi pui mit le beng min fa mi pui kan hing ta lui reng ani airfield bill presbyterian pastor chu mi re theilai na nei lo sumringot tho chan le achil chu pastor chu adigle diklo na lam aya pastor ani na wanga kotlang hroi tu te ponan chan bur mai wanga mei thai re thei fa pa ngai sa ta ni in mi pui ril ru asu thadul dual bok airfield bill presbyterian pastor chu mi re theilai na nei lo sumringot tho chan le achil chu pastor chu adigle diklo na lam aya pastor ani na wanga kotlang hroi tu te ponan chan bur mai wanga mei thai re thei fa pa ngai sa ta ni in mi pui ril ru asu thadul dual bok hi enge chan YouTuber chen katte abai dai bo har zonga anlo pet sek wangani airfield pastor pu reverend lol muchinga kan pu dan chia lainat na le doctrine ni chu ma ni inti zamnan le poisa munan chi amang mani inti lar le mani YouTube channel ti lar le chuta changa poisa mu chia thlalhelte thu vor du dan azira khotlang hroi tu le pastor ngei komna video hi khoi channel ma hian detailment taka ti chu mu tur kan na nei lo hey wang hian milar le lar lo dai kilkar le foreign atang thengin airfield khotlang hroi tu le pastor chu ar chuk tuilawa kan chuata ani site b lam ve thung o media kaltlang lawa mei thai le pachiate online le chan pui thin thenom khoveng in riat silo lana chance le YouTube channel upgrade nana site kat chau thlubing nal zelte thuwot dan chuan mi pui min bum duak theivetlat tuber tele human rights activist ho report atanga Davida le thianpa chungte thu soi kha thu dikji klo kan yangem mizo christian ta na tir ko pole le khathon ang shima chebol kha adik chi angem chutiang tur chuan thudik chau soimi an ni rengem ti lam kan lu chilwe lokang Davida hi ni tin bollo haya thok thin yoma soikha thudik ji klok ani mel lo bollo haya thok chuaka sipmi mun lu chil tur hi MC ne na tangin permission mua ID ora thot chu angai Davida te hi chu bollo hai tu dang ten thil hlu an hai chu sa po an lo ruk sak du thin wangin permission an pek phal lo na are to ni in thu kan dong Davida te unaw hi mi pa pathum le me chia pakhat ni in an me chom chun puwan nei thanga biang nu
kha number 4 edik thawani Davida naw mi pa hi aboral to a aboral ma awang lai hi rui hlo ti nan le mi rok le ru konga a u te rola thanhem ngai tak chin tho ani bok tin YouTuber te thora awanga airfield khotlang le pastor control mup ta ka khan Davida u mi pa hian azurui chemte nen kholaya in rosaku kukin pastor tha chak le bok an pa aboral nu hian Davida nu hian voinga pasalanei to bok ani ome Duhsaka Davida thianpa hi Davida te u na rola aram le khotlang ta na thanhem angai kadong song bi lowa ru le mi rok konga chuan som lui ngai bi mi alowin anin thirual renga Davida te in le lawa hian tap chot bok tin anu hi kum upat lampo zula in ngor tak number 4 tu boya zel lo tang to ani thu kan dong bok an pangadam chuan an ru chot zelania tiang deuh kha an ni ber ome airfield kholian lo taka hian mimal le dorok chungchanga tuthlung thar le tuthlung hlui chung le khabuza zet thanem an lo ngai to ni in alang side by side and my thought Davida kha phungina keu thunei tu emo police ne na pe mai se ti hi YouTuber le human rights activist so tu soitam berani anni po hian video camera ne na zuk vele side khat chau zu thur bing vak lo hian police report ve mai o manni Mizoram dung le wanga hian sualna laka kan harsat na sukiang tu le inven nan hian kan police le thunei tu te kuta kanin hat pum hlum ngam tak mewem anni kuta in hat hian kan thla muang tak zet mo rorel tu le police te hi kan rin ngam lo wang ni lo po in an rorel to dan le kan police te in dai lo le materials and weapons facilities nei thatto lo wang po hian an kuta kanin hat fit hangam lo ti hi je pruala ni lo mizo thuam te chapchar ku tria tu ka kan thul khung ngot ang hian mizo nun zia hi thul khung ngot thei kan ni lo thalai rui ching ruk ching le khotlang nu le pa nu nau te thlamuanga anom thei lo phana te khachu zan an ko fala phungina keu thin kan silfen po le bungre then khatte man lo le indai lo chung po kan hun le tha senga atul pa ngai ba ka kan men pui le boi pui chan chu tu dangem ni inau te itu le fa le nu le pa pi le pote dam mo ritan le chia that thil po lo thei lowa po I chu ti ngam lo chan an chu po ingai tu em wanga thin thia I mut san thei lo chan chu tu dang ni lovin drug addict roina tur an mu thei don chuan engma ti hre nei lo te an ni drug addict te hi zu le kanza wait ti thin te nen te khin rual an ni lowa an tak sanom na an ruina tur aya thil dang da luthi khovela hin an nei lo heng ho hi ati tu hriat lo po tal zau tham I che vela khan an khosa a chu voitam I boina ani hetiang mi ten poyan khoi huna hian police ne na voitam report om to thina then khat an ron sezol chuale topa then khat te chu an tangin then khatero hom lama thon lu an ni thin ma se hetiang ringot thi khotlang himna le thlamon na ngai tu tan zong chang le du khop chi ni na lang lo kan police te lei hi danin a khu kirte an ni jok ma si voina hian side b ngai thlangam le cover ngam YouTuber le human rights activist mai ba ka mitin chunga theng thei ti hria thil ni na dik tak chik zui ngam journalist kan mamo ani chutiang ani lo chuan ram le khotlang ta na ven himna thok tu mitlong mai te hi media players te hian an kut an ti zoom zawin misual an ti huang taw don pastor quarter rok tu kha Davida te thian du nan ni le ni lo ka khabik mi alo fiana la ka nei lo ma se ke mi zo thin lung hi chuan phungina keu tura kewa kangai mia ingai dan hetlat kal zonga thuran ziak tu hi min demani point I tu le fa I chhungkua iram le nam himna turin ingai tu na kha potfan ro le ole kati zong khania thlir tu le ngai thatu zong te in mudan le in ngai dan te comment section lama min lo tar lan sak le theu tur chewin in kho ina karon nge ne